Kız degen uyda oturuş gerek, büyümek iş gerek. Bana Ravushan, please tell me which are your dreams and your goals in the future. My future dream and goals to become a diplomat are also translated. I want to study and work in Spain. Oh, that's nice. Good luck with your future and I will support you. Apa, mende сонун жаңылык бар. Үйгө келген коноктордун бирине айтсам, максаттарымды, ойлорумду айтсам, мени аябай колдоду. Өзүлөрүнүн мамлекеттерине алып кетмей болду мени. Ой кызым, рас болгондо андай шарт бир эле жолу келет. Ай атасы, кызыңдын оюн уктуңбу? Уктум, анда тилиң тийип жүрсүң. Kız degen uyda oturuş gerek, büyümek iş gerek. Bana boş gerek. Andaydı kulağımı kızmağına. Ol. Kızım, kaygırma kızım. Buyursa bari bolot, geleceğin keng. Açık çındık akıldos deyt. Barın akıl jеңет kızım. Bir tuğandarың бар, men barmын, kaygırбагын. Men бардык жолун таап seni кетиргенге аракет кылам. Кандай тоскоолдуктар болбосун, адам максат койсо ошону ишке ашыра алат. Мен буюрса келечекте дүйнө жүзүн кыдырып дипломат болом. Атам болсо баары бир беттеген максатыма тоскоол боло албайт. Себеби мен аракети менен баардык ишти далилдей алам.